Labvakar, dāmas un kungi! Tallink un kapteinis ar apkalpi sveic jūs uz prāmi Romantika ceļā uz Stokholmu. Paredzamais pienākšanas laiks Stokholmas ostā ir rīt pulksten 11:30 pēc Latvijas laika. Uzmanību pasažieriem ar bērniem, neatstājiet savus bērnus bez uzraudzības. Uzmanību autovadītāji, autoklājas reisa laikā ir slēgts. Novēlam jums patīkamu ceļojumu. God afton mina damer och herrar. Tallink och kapten med besättningen hälsar er välkomna ombord på MS Romantika. Beräknad ankomst till Stockholm är 10:30 svensk tid. Passagerarna som reser med barn ber vi att inte lämna barnen utan uppsikt. Samtliga bilägare gör vi uppmärksamma på att bildäck blir låst direkt efter avgången. Vi önskar er en trevlig resa. Good evening, ladies and gentlemen. Tallink and Captain Whiskey's crew welcomes you on board of MS Romantika on trip to Stockholm. Our estimated arrival time in Stockholm is 10:30 a.m. Swedish time. Attention to passengers with children, don't leave your kids unattended. All car drivers please observe that car deck is closed after departure. We wish you a pleasant trip.